أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna itukbar na mo in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli paamin mga timatawang timutuko sin amuin programa ini iwan sin katahan amuin nagluwas lungsad timawang sin amuin pakaradyaan bat supaya amuin manuito yan in amuin programa sin Nidaul Islam. Mahuli in pangadjian hikarihil na mo hamahapon ini amunain kalabihan sin salawat pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Manjari tagnaan tain wasihat doon ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. In ayat nasabot pamulansang ang mga umat muslimin. Karena biyayta piyamahalayak sin Allah subhanahu wa ta'ala bunar tuod insiya iban si mga malaikat niya si masalawat papanghukan mo Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga swabed to biyasin sa kaulaula pamulan sa mga umat muslimin in sumalawat pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuok din ang mga sarat sin hikat tayma atawa hikamakbul sin duaa sin umat muslimin. Hamuok siya rin ang mga sarat. Kaya riwayat ti Imam Ahmad, iwan ni Abu Daud, iwan ni Tirmidhi. Dahil kan Fadala bin Ubaid, laong Ibn Ubaid, sami ang Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ajla haja. Laong bin Ubaid diumuglong na si Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuog usog na ngayon dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala misan si manglit at iban namudji pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sarta damikyan wala misan si malawat pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nagtuy-tuy nangayo dua po Allah subhanahu wa ta'ala sinhajatun niya. Dahil nga sahabat, tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ajil haja. Nakalandok long in usin mano siya ini. Atau nakalandok in usin tao ini. Wala misan nagpuji iban si malawat papang nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli tiyawag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini iwan sin biyaitaan niya ingkatan duka ingkaniya dahil din kaniya amoy nakahadir din doon. Asabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Ija salla ahdukum falyabda bitamhidillahi azza wa jal washina alaihi thumma lisalli ala nabi thumma liyad'u ba'du ma sya'a. Daong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatau ini amo nagdua ayon sarta iwan na si mga nakahadir dayon daong niya apabilin hamuok mga ludwa aring kanyo suway niya tagnaan mo na sin pamudji iwan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan salawat pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mahulilong niya ang pasya mga yulong na sin uno-uno na kabayaan niya amo yan to imbiyay ta kato sin pahuk ka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mahinang siya sarat sin hikatayma sin duaa, sin ipon, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haruhaing riwayat baita din kan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a marbu bayna as-sama' wal ard. La yas'adu hatta yusalli alayya. Lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in du'a along niya matahala siya haot sin langit iwan lupa. Di siya sumampay pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahingga hindi mo sumalam na kasalawat siya muna pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa mabiyad to, in salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamuok dahil mga sarat sin pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan in salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamat sin paglasah pamu ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena in salawat hamuok siya daakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya muslimin. In salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sa kaula-ula pangayo dua asin umat muslimin pa Allah subhanahu wa ta'ala amo insang liton siya wujihon siya dito hadarat si mga malaikat sarta salamat in panghukta Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawak to sin kawhi niya Yali hala sin Allah subhanahu wa ta'ala ingin hawawaran niya ding hapit na. Demikian. Hapuasin kawapat niya. Piyapali hala sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama niya. Hati niya, amin sara niya. Wala iyaong kiya pindahan, wala iyaong kiya gantian, wala iyaong kiya ganapan at tawa kiya ragdagan. Kaya palihala sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghuka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam deng naman hakawhi niya sambil siya minui pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi aula in jasad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam palihala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala alon sin kubur niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod kalabbihan sin
dua sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabda niya, min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah. Fa'aksiru alayya minas sala fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw ding mga adlaw, amo na in adlaw Jumaat. Na. Dahil nga sabi, tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pa'aksiru alayya minas sala fihi. Patauran yung pagsalawat ka ko, doon adlaw yan. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Bunar turin salawat niyo. Sumampay yan marika ko. Laong si mga sahaba niya, nakahadir sin pagbaita niya, sin kalabyan, sin amuin salawat. Laong si mga sahaba niya, Ya Rasulullah, wa kayfa turadu alayka salatuna wa kad aramta. Biad diilong niya, hikasampay sin salawat na mumaon kay mo. Sin inikaw lang nawang biya ka to, nawapat na sarta na injasad, kiyaon na sin lupa. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah harram ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Bunar tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, hiyaram niya hagumi in kumaon sin amo in jasad sin mga kanabihan. Dahil nga sabi ito, in salawat sin umat muslimin, amo na in sumampay pahadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasabot doon hadis, in uno-uno na, amo in pagtawa kong celebration, uno-uno na, jinis barapas in celebration, amo in sumampay pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyad to, amo in huna-huna sa jasin manusia. Huna-huna sa jain, uno-uno na, amo in pagkugkuyag. Amo in laong nila amo in sumampay pahadarat sin Allah pahadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbiyay ta sin panghutan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihi. Amo in sumalawat kani, amo yad in tartan tutuod sumampay para Rasul sallallahu alaihi wasallam, karna namayta mataod hadis namayta hatungod sin salawat sumampay para Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi aulin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biasa na to kay na yun, inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ipon niya, yung mga umat muslimin, pasalawatun papanghut na Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In salawat iman salam papanghut na Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tartan tudaakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta piatarang ibang piasa wasin panghut na Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam indamikyan ngeddo. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin bang masabot ingan niya na inyad to subay sumalawat na in amuin tiap-tiap makarungog singan sin panghut na Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakil man jukirtu indahu summa lam yusalli alay. Laong sin amun mga sila magmamana sin amin ay ahadis at tulong na in taulong niya atau in ikutan amo in banglong niya masabot ingan long sin masambot long niya ingan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo hindi siya misam makasalawat kako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud sin bakhil dito, amo hindi mo hitunay in kapato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto kiyarmungan mo ingan nasabot kapatot kadto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haisyo si umat muslimin nakarungog si ngan nasabot ngan niya nasabot tan tutuod suway siya sumalawat papanghut na Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ampain kalabyan sin amuin salawat papanghut na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain biyayta hi Abu Talha ya riwayat Imam Ahmad.
Longi Abu Talha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa jat al-yawm was-surur yura fi wajhi. Faqalu ya Rasulullah, inna lanara surur fi wajhika. Faqala annahu atani malakun faqala ya Muhammad, ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul annahu la yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaitu asra. Illa sallaitu alayhi asra. Wa la yusallimu alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alayhi asra. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bala. Nangasuwi mga sahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkakita nila in pamayhuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malingkat sarta biya madto aun amon pakakilahan mo rin doon in amuin marayaw in amon pangatayan niya kuyukuyakan si masahaya in pamayhuan karna sin kuyag amuin natayma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan si mga sahaba, ya Rasulullah, kita nang ulong niya pamayhuan mo in alamat sin inikaw makuyag. Unulong yan biya kato in kuyakan mo yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunar tudlong na di matungka kulong inabok malaikat nagbayta. In agikako sin malaikat, di ka kaulong niya kuyakan. Ya Rasulullah, simbunar tuod intuhan mo nagbayta. Wayroon sumalawat dahil mga umat mo hamuok dahil mga umat mo sumalawat kay mo. Malaingkan salawatan sin Allah subhanahu wa ta'ala makahampu. Damit yan long sin malaikat. Nagbayta in Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon dahil mga umat mo, dahil ding mga umat mo hamuok in amo in sumalam kay mo malaingkan. Salamun sa sin Allah subhanahu wa ta'ala makahampu. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam huunlong niya makuyag akulong niya sin amuin kahal in damikyan. Amuyat tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mayta in makuyag in pangatayan ko pasal sin amuin matayma sin ummat ko karayawan hawak to sila si malawat ka na kaminsan salawatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala makahampu. In lapal kabtangan salawat sin kita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin kabtangan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. In lapal kabtangan ini nasakop atawa nalapay niya ingkatan niya makadhapang ka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hapuas sin ahli niya, hapuas sin kampung niya, sin sahaba niya, lapay ingkatan niya makad. Amo niya makadhapang ka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Malapay siya sin salawat yun. Karena in kalimaal nasambot doon, Ali Muhammad, in kalimaal manunjo pagpakatan amon niya makadhapang ka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sambil paamon hinapusan umat muslimin. Bihadto in hantang sin amo in kalabyan sin salawat panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon sadya mong panabi sarta atawa damikyan nalapay ingkatan amo in sahaba in kakampungan sin pangutan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sampai patay manghudmo muslimin. Damikyan in mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nalapay sila atawa nasakop sila sin salawat iwan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mga umat muslimin. Sabab karna di tuod makakaos in mga bangsa muslimin mamissarahan atawa magdihil kabdangan hamayran majlis malaingkan in muna hikakabdang nila amo na in pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan salawat pangutan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabi ito, suway kaingatan sin tiap-tiap muslim bang uno in duty niya
injutin niya pa mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lapay sila ini, makahampit. At lapay sila sin salawat, sin tiap-tiap umat muslimin. Sabab karena mga sahaba, bahagian sila sin pag-agama. Karena sila ini inagda sin agama Islam. Iwan nagpasampay sin agama Islam mari pa ummat huling zaman. Malaggo in amin contribution nila. Malaggo in hinang natarang si mga sahaba. Hangkan na ummat muslimin subay malasa. Iwan makuyag ha mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab part sila sin amuin, lamod sila rin noon sin amuin bahagian sin pag-agama, sila in nagda sin agama Islam, marikato kanyo nagpasampay. Sila in nakarungog sin agama deng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta kita nila karena sin pag-angkat sin darajat nila sin Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, iangkat in darajat nila sin Allah Subhanahu wa taala. Kita nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, diungog nila in hadis sin pangutan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sin wairun suluhan atau wairun taming amuin diret sumong kanila in amuin kiarmo kanila hadis dengan pangutan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biya sin biyaita in tanda sin pag-angkat sin Allah Subhanahu wa taala ha mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaita niya ha kitab niya mahamulya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lauhi Abu Musa al-Asari, humul ladzina sallu ila qiblatain ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad akbara Allahu azza wa jalla annaka radiya anis sabiqina awwalin wa minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Lahong Abu Musa al-Asari, impagyanon lung nasin Allah Subhanahu wa ta'ala as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, amo na sila yung lung niya innamhay ng lundang panon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo in si mambahayang mong padwa kibla, amo in kibla dahing ha Masjidil Aqsa, iwan sin kibla Ka'batullah. Amo ini pagyan ni Abu Musa al-Asari, sila ini lumbang panun, hawala pa di maog in ayat amun ayat naman na may tayapang ta Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hipapaling na imbayhon niya pa in kibla niya pa Ka'batullah. Sila ini amun mga sahaba ini deng muhajirin iwan ansar, amo in nahinang lundang panong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta niya amuin kata niya makad Rasul sallallahu alaihi wasallam pamarayaw. Deng hamanga amuin sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lohi Anas ibn Malik radhiyallahu an, balagani anna an-nasara khanu ijara wa as-sahaba radhiyallahu anhum alladhi fatahu Sham yaquluna wallahi la haula'i khairun min hawariyina fima balagana. Lungi Anas ibn Malik radhiyallahu an, si mampailong ni marikato ing kabtangan bunnar tuod ing mga Nasrani, apabila li kakitaan ng mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo in nakalibiri, amo in nakaraog sin hula Sam, mag-iyan sila. Wallahi, la haula'i khairun min hawariyina bima balagana. Bunnar tuod in mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi marayaw deng si mga hawariyin. Amo in hawariyin ini amo in mga miyamakad ha Isa ibni Maryam, amo in nagpasampay sin amo in kitab yaturun ha Isa ibni Maryam. Laong si mga Nasrani, marayaw long na mga sahaba, deng si mga amuin naraak, miyamakad ha Isa ibni Maryam, amoy nagpasampay marilong nakamo sin kitab
kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito, in mga sahaba bukon sadya, in amuin nakakita, sin dayaw, iwan sin amuin hal, in mga bangsa muslimin. Walau pun in mga sila Nasrani, kita nila, in kahalan, iwan pangadatan sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pagpudji atau pagsanglit sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba, bukon sadya nasambut doon ha Quran. Sumagawas, nasambut na isa ini doon ha kitab Taurat, iban kitab Injil. Wala pa sila, wala pa yung mga sahaba. Limahil mari pababaw sin gumi. Asal yangkat na indarajat nila, asal liyago na sila, siyanglit na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Fat, yawaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, jalika masalahum fit Tawrah, wa masalahum fil Injil, kajar'i akrajasat ahu, paajarahu pastaglaja. Yang hinungod sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabot ha kitab Taurat, bialong nasabot ha kitab Taurat, damit yan ha kitab Injil, biya sa pantulong niya binhi. Tiyanong, mahuli, timubo siya gimua, aon binuong gimua, amuin batang niya, in batang niya on, nahinang sabab sin amuin hikakusog, bat supaya siya di maligad, mapakpak insanga, sarta, amuin timukas, in amuin batang yaon bat supaya hikakamdos, sin amuin sanga iwan, sin uno-uno na, amuin hataas niya. Yang hinungod sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sahaba bihadto. Bihad tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhantang sin mga sahaba, hapagtawang ibang pagtuko nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpasampay sin agama Islam pa mga umat muslimin. Bihad hantang sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sa pantun sila batang yaon, amuin timuko hasanga sin kahoy, iwan sin uno-uno na bungaray doon, nainang sabab sin dihi kaligad. Bihad tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, kajar'i akrajasat ahu, paajarahu pastaglaja. Bihad to. Bukon sa jahalom sin Quran, piyagta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil dito mga kitab na kauna, asal liyago, piyudji siyang lit sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, mga Muslim, amuin, di matong umat muslimin, di matong hapwas si mga sahaba. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallajina ja'u min ba'dihim, amuin mga Muslim, amuin hapwas si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin akin nila, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini hipagpamong, hipagdua si mga umat muslimin, amuin hapuas si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in ahlus sunnah inindaran hipagdua. Pagka mga tumpukan, amuin nagguwal ahlus sunnah wal jamaah, di sila magduaha ini. Di sila magduaha. Maita pasal maasto sila ang mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tumpukan nagguwal ahlus sunnah wal jamaah kuno. Di sila magduahay ni. Na bang in halaw sing Quran palingon mo din, dinayon mo, pailuhan mo in sa kaula-ula biya sin nagkupur pa Quran. Sabab di mo ini applyon, di mo ini nangun. Karena uno, injimato kanila maastol magunji sila ang mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagpangayo dua para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamud ingkatan
kakampungan niya, lamod ingkatan, sahaba niya, sambil pakatan umat muslimin. Ini, duty, wajibah, sin tiap-tiap muslim, doon ang mga sahaba. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanawag-tawag siya, ang mga umat muslimin. Haba sabda niya, la tasubbu ashabi. Ayaw ka makuti atau majangki atau maastol ang mga sahabat ko. Fawalladhi nafsi biyadihi law annakum ahadakum anfaqa misla ahud zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intanda long niya sing kalabyan si mga sahaba ko. Sapahan ko lang na ibot patuhan tagmilik sin ginhawawaran ko. Ibot ayaw ka mo manggura-gura. Ayaw ka mo umastol ang mga sahaba ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa misalin hamuok din kanyo, bang hinamuok din kanyo, nagnapa kaharan, kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya bud, bulawan. Di yan simibo. Sinapa kasi mga sahaba. Amuin, misan pa ikaw na hangkamod pagtawa ko. Amuin, duang kabahagi sing doa. Duang kabahagi sin kiluhan. Atawa, tunga kilo. In amin bugat niya. Misan pabihad amin, ikapag napakasing kamo, biya bulawan, di yaon makauno, di yaon makasibo. Paamuin, napakasin si mga sahaba ko. Tanda yan do, sing kalabyan si mga sahaba, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kataw tay manghuran, haa ka Islam. In, baita kato sila amin. Mahu ka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in pangdaakan kato. Magkasi ibang maglasa. Maglasa, muna-muna, lumasa po Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan na singkatan, sahaba niya, sarta patay manghud ng muslimin. Sabab, in sambahayang, in uno na ibadat, sin hamuuk, sin tiap-tiap siulakan, bang yaon amuin kiyala lamuran, sin amuin hikahinang sabab sin hikapapas sin amin pahala sin sambahayang niya di yaon mahinang hikamumpaat kanarito ha adlaw akhirat. Biya sin hambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yasuunay ng mga sahaba niya bang mila kaingatan in pagtaon lusong sin kalugian. Along sin mga sahaba niya in lusong lung niya inlusong lung niya. Pag iyanon, amuin uno. Amuin wayroon sin niya, iwan wayroon arta niya. Amuin long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pag iyanon lusong sin kalugian, amuin mga tao, dumatong haadlaw kiyamat, hulat-hulat, haibadat nila biya sin sambahayang, hulat-hulat hapagpuasa nila, hulat-hulat hapag jakat nila, sinarta nila, amuyag timahinang nila, among pangbiyak kato, amuin, ikapag hulat-hulat nila in sila makasud, palawm sin sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa, ingkatan na sabot ibadat na hinang nila, kaya lalamuran, biya sin amuin, tiyang langan isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin amuin, nakapamumung kau hatay mahud mo, di makatiyo-tiyo intay mahud mo, pamumungon mo siya. Di kignot ko hibal, way paghantak tinog, di pakaingatan yung sabab, pamumungon mo na magtuwi. Yadto. Atawa, nakapanuna kau, nakapanuhuma kau, simbukumbunal. Atawa, nakakaon kau, nakakaunin hambuk tao, sin arta, sin duwain. Nakapangawa simbukon kaniya. Nakapatuduho sintay manghud niya. Nakapaminas sa hatay manghud niya. Na, ingkataan sinamin hinang niya yadto. Ingkataan sin hinang niya yadto. Pahala sin hinang niya.
hiya mo niya hipamayad niya doon ha mga tao. Doon ha mga tao, amuin, naanyaya niya. Naanyaya na yung kamaruan, naanyaya na yung ginhawabaran. Na. Amuyad to. Bangyad to, yung karayawan niya to, maubos na hipamayad niya. Hilwan mo kaniya, isab, ingkangian, sinamuin, naanyaya niya. Amuin naanyaya na yung kamaruan, amun napaki niya halam katawran tao. Hilwan mo kaniya. Hilwan mo kaniya, amun kangian, sintauyad to. Hari pa maun hukum kaniya. Di pa kapamhalayak sin Allah subhanahu wa ta'ala hukuman bang haunin datungan niya. Hiluan maun kaniya. Mahuli ang pasay tilakbo pa pinal ka jahannam. Na, dahil nga sabad do, malaggo pa karadyaan. Sintao amin tumubo inkuti iwan astol dun halong sindagar niya tay mangud niya. Yat invita sin pangutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawiyat diin na in kahalan bang sa upaama in yasto inamong kiajangkihan niya inamong kiakutihan sin pangatayan niya among mga sahaba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang aong palawiring hapinal ka jahannam na dito siya hikabutang. Karena misan in pangutan Nabi misan mga sahaba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nalapay ti astunan. Na hindi siya tumpukan ini. Hindi siya tumpukan in maastulan mga sahaba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin naggugular kuno Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi sila ini. Na, magpatilibon kita niyo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga tumpukan, bihainin dagbos niya, bihainin hal niya. Amuin, nagdaraawa. Ahlus Sunnah, sumagawa, maastul, ang mga sahabas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bang maastul halawa Rasul sahabas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyupur nila invite sa Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu. Kiyupur nila invite sa Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kitab niya mahamulya. Na murah-murahan mga kataw tay manguran namo kama Islam na magsarang sukul kami kaniyo puas ding sin pagsukul namo ko Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin amuin guru namo kaguruhan namo amuin nagpalindog timabang nagtukusin amuin midaul Islam karena malagutod in amuin tatawangan amuin si midaul Islam karena mapasaplag in amuin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala iban ilmu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.